Варнар районинчи Малтыкас ялдрари певесенче пулысем вильня. Ялшины сем шаганшын шивыхра варнашна вылых черлых комплексе айплатисы шутлаща. Уйхере хелепех тислек туртарныне сынановесем. Конберге церля ведомства пельтернянча халлихе усыпылман. Чучандалага сиен күніне никамда түрлетме васкамаш тепленрех Вероника Павлова каласа кытартать. Ага уйхе. Варнар районинчи Малтыкас ялдра ялинче пурнагансем певере чере юлны пулысене тыца таза күлесене яраща. Візем хомош чытлыхне тарса быданна. Нумашне чылса алгереймень. Почти метр. Шив бағалығы ябақланныне ялхалығы хеллесесне. Пулышсем ваккаснада шиеле таза маршив духныне азырхана. Шензем уйхере вылех черлех комплексен техники тислек тыкныне піррі марсынана. Шүргүнне вара таза марлық шырмашатрана юқса, ялды иге певене житне. Юқса анжы пиде шошлы шив жүрәғынланмала бұлайынды мүншін дезен шүлді уя. Хелебек кергүнне бұшласа шүргүнне ченек шавуя тоқрыш. Шавия балана палағынды пин бадан айтты, ұрқштан айтты. Ялда бұрнагансем вуны шул комплексран келеген узал шыржа жетса бұрынна. Шүтчандалага зиен күнебе вара шырлахашын пулман. Шинзем ядарлы петтицы жырза алы бұсна. Хойзен замахне видео дадасын үгерджіксен бешіріплетня. Ларудыру берге үштагына жырман бөледеші ялда. Пулыжу жазақ келмен, шу үйгенже рыбнадзорда ішлегензем, шүтчандалак министерствен дада вырында администрация специалишізем Малтыкас ялдырана житне. Пір бұлы виліне гына азырғана. Андрей Сергеев эксперт сымахибе ялхалы хенчен шыру гая юлза келне. Чынақта, иге уйықра певезем тұролна. Анжақта жинзен шуғышыбе мөн бұр тазамарлық певедеп не бұштарынна. Халі күнда шываге меде шикленеші жинзем пулышсем десевінне. Шүт чандалық хыжан тазалса жидесі де балымар. Уйхерде гаяш вара халі де малтанхи вырындақ. Россельхознадзор специалишізем шыртме уйхенче анализ илмей келне. Кыдардузем халлихе хадермар. Шырзене вараламаламар дезе вылехчерліх комплексен ердюшесене азырхаттарна. Россия халық фронтжен хастарызем лаптық шинжере культивация думала дезе жұтлаща. Енжен дедеслеге іштагел неунда сабаламан бозан, ингеге зерме булетші. Халі дазамарлық тавралыға жешмар, шырайынче ішме юрықлы жывада вараласадырать. Конда йоқса вырдат хирлеп ятлы шывінде. Хирлеп, конечно, методика аят меня адыла. Варнардырықне ядарлаза келіне специалистем шүтчандалага варалаган тебір лаптық тупна. Саралза вырдаган теслеп күбезіне де унчен азынны комплексранақ қыларна. Тазамарлық туртараган техника берім бұлдарулы хушкынне күрзан теслеге бұшатмазырақ кайыла гайря. Специалистем галанадырық шак вырына теслек упрамаузу күрны теріс мар. Тазамарлық бідембех певене юқса анать, унын ере аван күрынать. Шермен теслек тыпрана юрықсыра галарать, халі гунда шум күрік шешузеть. Малдан площадкине хадырлемеле болна. Площадка бетонный была или пленка были, чтобы навоз шивзем, шелди шивзене анваралат сердезен. А когда шавна думан берги, шомыр жөнығы ішінде шорги живзем беле шак навоз минне изагаят ширмана. Россия халық фронтжен хастарызем білдернедірық, тислік сиене дываттымыш класпадан лажать. Она уя илседухичен малдан ядарлы вырында лайық шыртмелі. Унгышын лабораторие тереслеме ямалла. Лагунба был постепенно мендавать, как бы перерабатывать хинехой. Бактерии, допустим, вильзебдеше, вот и незем менчирлеше. Вот за ним дома тоже разные мензем емельзем бараша, а вулкарен садовать навоз пабрле. Вылегчерлих комплексен ердюжи ергене басмандезе өнендерме хотланча. Агрофирмана терле ведомстваран тереслевбе гильзягайна, анжақтаним и келендереген де тупса балартман. У нас проверка была прокурорская, у нас потребнадзор проверку делал, все проверяли. У нас ничего не нашли. Шабохатрах ялхалахи фермы шуменче сабаланза вырдаган шупшап кубезембегі мұлзыр. Ашқырзагайны евіш куры хушынче пужы имшам савачезем,
Ыты бұрда-бір хеваланса вырдать. Палланде, кувыл бідембек фермаран духны ябала деші малдыгасем. Өзем жағында келзешлесі ғашты, өзен педет апирін ширин бады зекет жағында қашны күн пұрнаспад. Пирінбе шамек пулны ғышын өзем келзе калаш марышты. Калашны болзан ергелі инстанциясының 20-рақ, наверное, ирцег айтшы бұл жүзі шулап бірчінде. Пире хамыра дош кезеплетерес келет, шамек похожынже тоже пұрнас келмешті спөлінде. Чавашенгаларым Вали, Вероника Павлова, Никита Углев.